Postoji samo jedan čovjek na Balkanu koji uspe da odsluži kaznu, da izađe, da da intervju i da u istom dahu otvori Instagram live. Čovjek koji je od zatvorske ćelije napravio studio za podcast. Njegovo ime je Kristijan Golubović. Kristijan je jedini lik koji ide na podcast kao na sudsku raspravu. Ulazi ozbiljan, priča o filozofiji, veri, moralu, a 5 minuta kasnije već objašnjava kako je jednom rukom držao pištolj, a drugom hleb i mleko. Sve to sa ozbiljnošću profesora, samo što umjesto indeksa ima dosje. Kažu da je legenda beogradskog asfalta. On je legenda svakog asfalta jer ga je sve prešao, i peške i lisicama. U zatvoru su ga zvali influencer jer ima više pratilaca nego čuvari. Čak i kad mu oduzmu telefon, on napravi novi nalog, iz sećanja. Kristijan je jedini čovjek koji može da sedi u zatvoru, a da istovremeno trenduje na Instagramu. Dok drugi ljudi čekaju poštu od advokata, njemu stižu lajkovi i komentari. Dok drugi pakuju stvari za kaznu, on pakuje stative i ring light. Njegov zatvorski raspored je jednostavan. Doručak, trening i live sa porukom "Nisam ja kriv, ja sam legenda". Ima više gostovanja u emisijama nego prosečan pevač. Samo kod njega nikad ne znaš ide li na intervju ili na saslušanje. Voditelji ga zovu jer znaju da s njim nema greške. Uvek će nešto eksplodirati. Ako ne tema, onda temperament. Kristijan ima mišljenje o svemu, od geopolitike do izbora pevačica u Grandu, i sve to izgovara tonom koji bi uplašio i vojnika i kamermana. On ne priča, on izdaje saopštenje. Kad kaže "slušaj me dobro", instinktivno tražiš advokata iako gledaš YouTube. Njegova filozofija je jednostavna. Ako ne možeš da budeš slobodan, budi popularan. I to mu ide od ruke. U zatvoru ga znaju i zatvorenici i čuvari, ali i ljudi koji su ga samo jednom vidjeli na TikToku. Kažu da zatvor menja čoveka. Kod njega samo lozinku. Njegov Instagram bi mogao da se zove "Od ćelije do lajva". Svakog dana nova mudrost. Jedan dan govori o ljubavi, drugi o moralu, treći o tome kako je kamenovao zmaja. Sve to sa takvom strašću da se pitaš da li priča o životu ili o scenariju za film. Njegovi motivacioni govori su posebna kategorija. "Ja sam dobar čovjek, ali kad puknem, beži". To je verovatno najprecizniji opis mentaliteta na Balkanu. On ne mora da glumi, on je Balkan. Glasniji od svih, direktan, nepredvidiv i uvek pun priče koja je pola istina, pola legenda. Kristijan od svake rečenice napravi dramu. Ako ti ispriča kako je išao po hleb, zvučaće kao da je bio u ratnoj misiji. Ako ti objasni kako je otvorio Instagram, imaćeš utisak da je hakovao Pentagon. Njegove priče imaju više obrta nego turska serija, a kraj uvek isti. A onda sam ja pobedio. On je čovjek koji u svemu vidi pouku i dok priča o veri, moralu i časti, iza njega uvek stoji ring light i natpis "uživo". Kod njega nema razlike između ispovesti i promocije. Sve se emituje. Kažu da mu je najveći neprijatelj zakon, ali zapravo to je algoritam. Jer Instagram ga stalno blokira i svaki put kad mu ugase profil, on otvori novi sa porukom "Vaskrsao sam, opet među vama". Čovjek ima više povrataka nego zvezda Granda. Njegova prošlost traje duže od nečije karijere. Svaki intervju počinje rečenicom "bio sam kriminalac, ali pošten". To je kao da kažeš "bio sam vegan, ali samo kad nema mesa". Kod Kristijana nema dosade. Jednog dana mir, sljedećeg haos, trećeg dan selfie iz teretane sa kapšonom "samo Bog sudi". Ljudi ga obožavaju ili ga se plaše. Nema sredine. I možda baš zato svi klikću kad vide njegovo ime u naslovu. On je kombinacija filozofa, propovednika i borca koji voli pažnju više nego slobodu. Kristijan Golubović je kao Balkan u ljudskom obliku. Glasan, emotivan, pun kontradikcija i priča koje ne znaš da li su stvarne ili samo legendarne. On ne traži pažnju, on je postao sinonim za nju. Na kraju dana svi znaju da kad Kristijan krene da priča, niko ne zna kad će da stane. Ali zato se uvek gleda do kraja, jer nikad ne znaš da li će završiti intervju, live
ili sljedeći sudski proces. Kristijan Golubović, legenda Instagrama iz zatvora. Čovjek koji ne ide u trending, trending dolazi kod njega.